Zdravo i dobrodošli u Srebranati Gaming. Danas igramo Rogue of Legacy. Nastavljamo da smo prošli put stigli. Pare. To ima voda. Oh. Oh, uspes. Square chest plate. Dobre. Za malo. Šta je ovo? O moj Bože, a me uplaši. Uplaši me. Stereo blind. Uzet ću Lady Priscilla the Mage, Gigantism i Tortuous, isto kao i Lady Antoine, ne znam ja kako se zove. To je.
Ne! Jao! Kreni se. Kako je poginuo? Ne vidim se nešto tamo. Bang. Jo, koliko ovih slika. Neće da se odbije kad udaram. Ubiš me. Dama sa bradom je umrla. Idemo dalje. Uzet ću Sir Martin the Knave. Ne mogu ništa da kupim. Ne mogu ništa da kupim. Wow. Šta je ovo? I šta, tako ostane zauvek? Ne. Jo, kakav je ovo zamak. Daj bre! Izlatim se za glavi. Da ništa mi ne pomaže ovaj teleport. Šta? Šta je ovo? Karneval.
Wow. Četiristo 20 zlatnih. Hoću još, možda još un put. Udari me. Dobro. Au. Ne. No neću. Ne. Gay. Sir Dude. Aid ma'am, you remember things with extreme clarity, the ball and the beautiful. Uzet ću njega. 700. Sada mi je stalo 300. Transform your measly mages into archmages. Master all the weapon arts when space. To je. U 29 udara. Mislim da smo došli do kraja epizode. Lajkujte ako vam se snimak svidio, subscribe-ite ako želite još. Hvala na gledanju i ćao!